Deti lesson tayo kakabsat about you and your pastor. I know there are some watching on YouTube right now. Good afternoon. Good morning kada kayo if you are in the Philippines. Is a very essential topic and principle that every church must learn. This is a core value. Kala ko at the digitized churches, nga awan emphasis na iti giving. So as a result, members have not grown in the grace of giving. So makitam nga awan iti blessing ti Apo ti biagda. Churches are not growing, pastors are struggling because they've not been taught about cheerful giving. Whereas kadagiti churches like ours, nga nasursurwan iti panangted, we do not consider it as pukaw timangted, subtraction. But as we have learned this yesterday ti Bakarang, cheerful giving is not about subtraction, it's multiplication. God is able to make all grace abound toward you. There is he that is scattereth, kunana, and yet increaseth. That's the mystery of the grace of God in cheerful giving. So, in our church, where we have learned about giving, makita tayo ti parabor ti Apong grang ay ti biag tayo, iti church tayo, at iti parabor ti Apo, and pastors are able to lead the church to advancement and expansion because of the grace of God in giving. So that's the difference. Now, han nga nalaka nga isuro iti giving. Ado dagiti churches nga handa kayat, members do not like to hear about it. Members do not like to be reminded of their tithes, their offering, guraon da ka, ipalagip mo kadakwada. But, you know, when we have a church that loves to give, and has learned to give, makita kakabsat, iti parabor iti Apo. So, data ti may sa example tayo. Another example is soul winning. There are some churches nga awan ti soul winning na, awan evangelism, awan church planting. So, they die, they deteriorate. But in a church where there is soul winning, makita people are added and Christians are discipled. So, there is multiplication in the church. Amen. Same thing with the family emphasis. Churches who do not emphasize on rearing children, raising children, training them in the service, involving them in the ministry, engaging them in the service of the Lord. Nuhanga natin digiting ubing kakabsat, they will not love the ministry. But in our church, we have trained our family to love the ministry, to be engaged in the ministry, to serve the Lord in the ministry. And that is why, makita tayo kakabsat nga, digiti young people, unti-unti, ket numampay napigsa ti guyod ti lubong, at dada nga napasnek nga agserbi iti Apo. Not expecting for anything, but because they have learned to fulfill the responsibility and to love the Lord, to express it through their service in the church. Kastamot kakabsat, deti topic may panggap iti pastor. This is actually a very delicate issue. No, delicate ko na tayo, no kuma doktor, delikado nga operaam ti, digito'y tinged, ulo, heart, surgery. These are delicate parts of our body nga no operaam kat it takes a specialist because may isa nga pa nagkamali kakabsat can cause harm or further damage kadijay pasyente. So, kastamot dito pa nang discuss to you and your pastor. Either, no, iti may nga church, may discuss, may panggap ti pastoral authority, it's either they will receive it, embrace it, and apply it. Or there are churches, nga no i-preach mo pastoral authority, gaputa napangato da, the members nga digite, nangatot purwana, nalastog da, tiamudagat nalaingdan, wano nakaadal da, handa kayat kakabsat nga mabagbagaan da, ma-rebuke da, ma-remind da, ma-correct da, ti kayang-kaya da kakabsat iti lumaban iti adipon ti Apo. So, makitam di gijay nga churches, kakaasi di pastor. Handa makapagplastar, handa may implement, di amuna nga pagayatan iti Apo. Because naturturay mo ti tao kakabsat. Iso nga, very important nga ma-remind tayo ken maisuro tayo manen, may panggep digitoy nga adal iti Biblia, the authority of the pastor, the government in the church, and our responsibility as members. Ket tatagakabsat, tikitan tayo, dito sa uti Apo.
I am not going to preach from my own opinion or from what others has said. Our pastor, beloved Patriarch Pastor June, has taught us pastor's authority and members' responsibility all from the Word of God. Let me begin by explaining the government of the church. Kung nakita tayo, iti munisipyo, the government iti Bible, especially in the Old Testament, theocratic form. Dito kami Pilipinas sagot, democratic. People rule. Demos means people. Kratein means to rule. So it is people who will place leaders in government so that mangisaad iti tao iti gobyerno. Kat adakarbangan ti tao nga mangikat iti nakaisaaden nga tao yan ti gobyerno. So that the final say, majority vote nga makunat. But in the Bible, Old Testament to the nation of Israel, and even the New Testament, iti church, God's government in the church has always been theocratic form. Theocratic, theos means God, kratein means to rule. So God's rule in the church through the pastor. Jesus is the head, the pastor being the under-shepherd. So, kaya't nga sa wen, ti set up ti church kakabsat, ti apo ti masurot, kat digitoy nga kayat ti apo, masurot kan maitong palda, babaen ti panangipatungpal iti pastor, and through the participatory government or participation, panakikamayetyo nga members. You have to understand that. There are churches who are democratic form so that in matters of decision, the final decision rests on the congregation. Agbibinutos danukwa. No sinot adut butos, di kat isut mapatungpal nga desisyon. We can never find that example at that set up or system in the Word of God. The decisions in the church always come from God through His servant, the pastor. So nga nakalawag, dati ko na ti Biblia, obey them that have the rule over you. He did not tell the pastor, Pastor, obey your members. Ngamti ko na, members obey them. Sino da? Those that have the rule. The pastors, submit yourselves. So hanga ti pastor ti ag-submit, hana ko na, okay, members, no deta ti final decision nyo, ay submit, hana ko na. No dikat, you submit to them. The members should submit to the pastor. For they watch for your soul, as they that must give account. Isuda iti sumungbat iti apo, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, in churches where members were not taught, awan respeto da ti pastor, handa mo ti usto nga panang trato ti pastor, kasi hana na i-explikar, hana na yadal, hana na ipakaawat kadakwada. Siguro no na-explikar lang, na ipakaawat kada da humiliated puso da, di kat amuda kumano, anyat kasanot pa ng tratar da ti adipon iti apo. Last week, naadal tayo kakabsat, may panggap iti calling iti pastor. The calling of the pastor. God is the one who calls and puts His own pastor according to His heart and not the church. Makita tayo deta, Ephesians chapter 4, nga ti apo isu tinangayab iti pastor, hanga church tinangayab. God had called the pastor. Okay? Ephesians 4 verse 11. And He gave, kaya dumain kabil na insaad na He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So, ti pastor inayaban iti apo, ket ti pa nagpastor calling iti apo. Okay? Kasta ko makanyak itata as the senior pastor of HBBC, calling ti apo deto ikakabsat. Ti apot nang isaad kanyak. Numampay, I was appointed when Pastor June had resigned and became our pastor emeritus ta imay dita Hawaiian, but there was a transfer of leadership and authority from him to me as the new senior pastor. Day jay kakabsat kat formality laeng. Ngem daytoy saad ko nga kas adipon iti apo is a calling from God. My point is this. Suppose I am not called by God. Kat insaad naklatan ni Pastor John ditoy, I will not have the blessing of the Lord and our church will not grow. Because awan calling kanyak eh. You see? So ganon mga kapatid, ang pastor called by God. And we can see several instances in the Bible when God has called men. God has called Jeremiah. Kat siya sinuman ko na ng actually Bible, if a person
stands and speaks in the position of a prophet, if he is not sent by God, dadaulan ti Apo isuna. Ganun yon. So anyone who tries to assume and takes the position of a called man when he is not really called will be destroyed by the Lord. He actually warned Israel kunana adda digiti agsao kada kayo kunada kunani Apo Dios, but I did not send them. So nakabutbuteng gayam ti biyang mi nohan na kam imbaon ti Apo awan calling me ket agpaspastor kam latta kakabsat daka delikado gayam dayjay nakabutbuteng on our part. Isu nga kada kami met, we want to make sure nga talaga nga inayaban na kam ti Apo. Kat kanya kagat siyempre ado nga beses deta ko Apo, did you really call me? If you have really called me, ipakitam kanyak, iparangarang mo kanyak nga talaga nga inayaban nak. But the point is, delikado kada kami nga isa-admit biyag mi bagi mi ngagpastor, kaputa anak ti pastor for example, kat insaad ko ti bagi kagpastor nga hanak nga inayaban iti Apo. Hantay ngagprosper kakabsat. So I hope it is clear to all of you, I did not put myself here. Nobody put me here but God. DJ lang panakaya point ko as senior pastor of the HBBC is a formality. It is an acknowledgement. In-acknowledge ni Pastor June, in-acknowledge iti church, nga inayaban nak iti Apo, and for such a time as this, I have been called by God to lead the ministry of the HBBC. So, I hope you understand now that to be a pastor is a calling from God. Nakita tayo, nga numampay ado, dagiti pagkurangan, pagkapuyan, iti pastor. Inayaban latta ti Apo isuna. So, as members, instead nga kritikaran tayo, uyawon tayo, wano i-despise, wano is-istoryaan tayo, digito'y nga pagkapuyan iti pastor, akat ikararag tayo isuna. I-lift up tayo iti prayer. Apay, because the pastor is also human just like you. With frailties, with vulnerabilities, with weaknesses. Oo. Awan perfecto nga pastor kakabsat. Bumiro kayo no adda. Try to find a perfect pastor. Awan. There is no perfect pastor. Okay? But that is why, in spite of that, God has still called us. Inayaban na kamlat iti Apo. Katati point, no amu tayo nga isut dinutukan iti Apo, masapol nga tibiyag ken pamilya tayo, sumurot tayo iti panangidanan, ken panangidaulo iti adipon ti Apo. Amen. Last week, nakita tayo pa'y kakabsat, no anyak mapasamak kadagijay, nga mang disrespect or bluntly rebuff the anointed and appointed servant of God. Kat kada kami nga pastor, amom no dadigiti members nga lumaban, wano agsao-sao, wano naturud kakabsat nga mang sarsarita kada kami, wano mang kaslamang anat kahit kausawanan, kasla dete agsao ti sangwanan mitihanan na imbag kakabsat, humanly speaking, masaktan kami. Humanly, kasi we are humans we are not robots. Api robot kam nga rod, nga urayan na ibagbagam kat awan itirik nami. We are humans. Masaktan kami kakabsat. But, as servant of God, ti panunot mi kakabsat, inayaban na kam iti Apo, kat no anyaman dagiti aramidan iti tao, nang runa kada kay nga members, kada kami nga adipon iti Apo, gossip, malice, slander, false accusation, ni Apo Diyos iti mangdil kada kayo. Because when you do that to His anointed, it is as if you are doing it to Him. Malagip yu, DJ ko na nga, anate ko na nga kastan, no dete adipan ko, kunana, uno digiti babasit, kat inikam te na lamiis nga danom, kunanan sa, cup of cold water, inaramid mo, itinagan ko, kat you will have your reward, you will not lose your reward. Kat no inikam te na lamiis nga danom, in the name of a prophet ko na nagayam. Kas lang inaramid mo king kwa na kas panangaramid mo timay sa nga adipan ko kunana. You will not lose your reward. That's on the positive side. And the implication is, if you do negative, if you try to harm the personality, the image, the reputation of the pastor whom God has called, di ka mabutang kakabsat, ti Apo iti mang sango kang ka. Ti Apo iti mang proteher ti adipon na. Ti Apo, vindicated na kakabsat, iti adipon na. So, positive and negative. Nakita tayo, called by God,
So as a member, maawatam apo isot insaad mo, iso nga agtulnog kami, dinggan mi ti ibagana, ta iso ti insaad mo nga natak ng ti pamati nga mangiwanwan kada kami. On the other hand, apo hami kayat ti agsupyat, anaanad kami, iti panang dilmi iti adip. The point dito nga kapsat, agan anad tayo, ti panang trato wano panakidil tayo iti adipen iti apo. Agan anad tayo kakabsat. Kasi makita tayo, nakita tayo digiti several examples iti Bible, ya. Nakita tayo ni Elijah, pinaayaban ni King Ahaziah, kat nang baon ti 50 nga soldado, kunana kat sika nga tao ti Diyos, bumaba ka. So out of disrespect kakabsat, sika nga tao ti Diyos, bumaba ka. Oo, so anat kunana, do talaga nga syakat tao ti Diyos, bumaba ko mga rod ti apoy kunana, kat ano napasamak, agad bimabati apoy, napuuran amin digiti nga tao. You see? Ni Elisha, digiti ubing, kinat-katawaan day di lumabas, kat kunada, kalbo, kung kunada king kuana, kinat-katawaan da kakabsat. Kat anat napasamak, nasaktan ni Elijah, na insulto isuna, kas may nga tao, kas may nga adipan iti apo, kada natapasamak kakabsat, rimorti duwa nga, dadakil nga oso, kat pinisang-pisang na digiti nga ububing. So, makita tayo ijay kakabsat, no anya trik na ni Apo Diyos, no kasta nga ti tao, kat detay tagibasitan da, uyawon da, wano disrespectan da, dagiti adipan na. At ti Apo kakabsat, hanga naragsak, maldaangan. So, ti Apo, proteheran na. Vindicated na kakabsat, daydi adipan na. So, ti point na dito, agan-anad tayo, ti panang trato tayo, digiti adipan iti Apo. Ni King Saul, kita nyo, uray kasano kakabsat iti, anat kahit ko sa unan, dakas nga inaramid na. Okay? Kat ni David, he had the chance nga mangpapatay kumakin ni King Saul, ngayon kunana, no, I will not touch God's anointed. Binigbig na lata kakabsat. Han ko nga biyang, han ko lugar, wala ako sa posisyon. Yun ang point dun eh. I am not in the position nga mga ramit ti kasta iti anointaran ni Apo Diyos. He was saying, ni Apo ti makaamuking kwa na, no kaya ti Apo nga patayin, apay siya kuma ni Apo Diyos ti mangalat biyag na hanga siya. I am not in the position. So the thing is, no, na makita tayo nga, hana na imbag, no, pangkritikaran ti pastor, you are not in the position to gossip, to criticize, to disrespect the man of God because ti Apo iti makaamuking kwa na. Biyang mo ti agkararag. Oh, ni Moses kakabsat, okay, di ba inasawa na di Midianite, kat criticize ni Aaron, kini Miriam, kakabsat na di ito ya, they criticized him, kunada anamot, deta inasawam, kunada kanya na. Kat they forgot ka DJ pangibagbagaan da, adipon iti Apo. So anat napasamak kakabsat? Ay kat nagketong da, ni Miriam, amoy ketong, leprosy. Oo. So, ni Moses, gaputa kakabsat na naasyan, inkararagan na ida, aging gana nga naawan day jay. So, be careful of how you treat, how you regard, how you talk, how you deal with God's servant. Okay? Because God will vindicate him. Niya po Diyos, kat adakan kwa na, isot inayaban na nga rod. Okay? So, itat nga malem kakabsat, I would like to share with you on how we should treat our pastor. So, nakita tayo the negative side. Basta po la careful tayo na anad tayo di pa nang treat tayo digiti adipon na alagat no hana adipon ti Apo kakabsat kala ko makibuloy mabalin mo nga saritaan nga awan di jay kung kunakas ti kasi hamot ka adipon ti Apo. Ngamno dayta ket talaga nga adipon ti Apo kakabsat. Agannad ka kasi adaken kwa na ti ima ti Apo daging kwa na ti favor iti Apo. Okay? So be careful with that. On the other hand, how should we treat our pastor? Kasano ti dapat nga panang regard tayo, dagiti adipon na. Maybe, to many of you, to some of you, first time you kakabsat, nga manggan kan ma-encounter deto yung verse iti Bible. 1 Timothy 5:17. Okay? 1 Timothy chapter 5, verse number 17. Basahin tayo amin. Ready? Read. Let the elders that rule well
be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. This is what the Bible says. Okay, Ilocano? Dagiti panglakayen ang mangituray. No panglakayen ko na, haang nga digita lalakay ti church ituktukuyin na. Kasi, iti Bible kakabsat, kaya't ko nga ma-informan kayo, nga ti pastor at the different titles na yan ti Bible. Nga digito yung nga titulo, it depicts responsibility or specific duty. Example, bishop. No bishop ko na ti Biblia kakabsat, it refers to his duty nga mangiwanwan iti kararwan. Nung kunamot iti Bible kakabsat kat elder. The pastor is elder. No elder kunanamot yan ti Bible, it depicts of his spiritual maturity. Kinatakneng iti pamati, dadat kahit nangasawen. So gaputa natakneng ti pamati, insad ti Apo, nga mangiwanwan dagiti pamati tayo. That's what the pastor is. So the Bible says, dagiti panglakayan amang ituray, ana imbag maibilang da kumay makariti dakkeladayaw, nang nangruna dagiti agbannog ti saugan pa ng isurusuro. Takuna ti surat, verse 18, you put verse number 18. Kuna ti surat, di kanto busalan, ti baka nga agirik, babaen ka dagiti saksaka na, ken ti mangmangged, maikari iti tangdan na. In the natural realm, naturally, the compensation ti agtrabaho. Nawatan nyo kakabsat? Diba? Alangan ngayon ka, gubra nga awan na plus compensation. So, tatagakabsat, ti pastor, kunana ti Bible, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Now, in 1 Corinthians chapter 9, let's go there. Tapno makita yun dito, yung background na. 1 Corinthians chapter 9. Adda imbaga ni Apostle Paul kadeti church ti Corinth, gaputa, these people were rich. Tatta, gaputa babaknang da, siyempre, to whom much is given, much is required. So, gaputa, the resources da, definitely, he challenged them about giving. Tatta kakabsat, di gito yung members ti Corinth, kat they spoke negative things, agsasarita dan, kung kunada nga kasta, questionan dan kakabsat, iti apostleship ni Paul, kasano kumakastoy-kastoy. So itat tagakabsat, the verse 1 ko na, am I not an apostle? Hanak kad apostol. He was saying, hanak ka di nga inayaban iti Apo. Am I not free? Have I not seen Jesus Christ? If I be not an apostle, yet doubtless I am too for the seal of mine apostleship are you in the Lord. Napanagnakan nga siya kat apostol, that's what he is saying. Now, kuna na di verse number 7. Kina nyo di 7. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Ala, sinot mayat nga sumurag ti army. Mabaling arod, tita Grace, sumurag ka ti army at your own expense. Gatangam ta paltog mo, gatangam ta lugan mong armored car, gatangam ta tangke, gatangam ta jet, data jet nga pagluganam nga makigubat no Air Force ka. Who goeth at a warfare anytime at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Sino kumati agmulang arod iti talon, agtalon, nga dinamot laramanan, day jay, tinalon na. Who feedeth the flock, di mang pakpakan ka, di gito'y nga animal, kat di naman laramanan, jay gatas, di gito'y nga pakpakanan ng animal. Si ay disting sa semen, ibagbagag ka di dito'y, nga kas kadaw yan laeng ka, di giti tao, kas makita tayo kadaw yan, di ba? Or saith not the law the same also? For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox. Haan mo nga busalan, ti baka nga agirik, ti pagay, kadagiti saksaka na. Saan ka di nga ti Diyos igaga na dagiti baka? God will take care of the oxen. Dejay ti principle. Or say it altogether for our sakes. For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth in hope should be partaker of his hope. And Paul said, if we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? No ti pastor, ngayon suko na iti biyag na, ket nagserbi iti Apo, binisbisita na ka, kinaskasabaan na ka, insuro na ka ti pamati, nam amom ni Apo Dios, imunay ka ti pamati ti Apo, nasursurum ti usto nga pa nagserbi ti Apo,
and that you have learned what it means to live a truly blessed life because of the ministry of the servant whom God sent. Gapu iti dayta kunana, nagmulat ti na espirituan, dakas kadi, nga maramanan namat, dagiti material, carnal things, material, nga banag, as a result of God's blessing upon your life. Nawatan nyo kakabsat? Now, back in the days, ado, digiti napadpadasa mi dito yung bakaran, ubingak pa idi. But we have experienced situations when, when Pastor John was starting the work, ti support na 300 pesos a month. Oh. Ngayon, he entered the ministry not because of the support, lack, or the abundance thereof, but because he is called by God. Inayaban ti Apo eh. So kas inayaban ti Apo, nagserbi, hanapin ang panunot, no, kasano ti karigat, kaawan, kasasaad ti pamilya, tatagakabsat, dagiti dadumang agpasturan, no awan allowance na nga kastoy kat kasdihan na kiti agpasturan. O kala idi na minsan nga aldaw, kasarsaritak di may isang nga pastor. Nga kunana kat mapanunot ko ti pamilyak nga rod. Pastor, kat masulisog nga balasi yung taawan kakabsat. Panawan na di ministry na tamarigatan di pamilya na. Ngam iti mangrugrugi da Pastor John, regardless no mano iti allowance wano DJ income nga agserbi nga para ti pamilya, amo nang inayaban ti Apo kat kunana amo ka ti Diyos din nagtubaybayan. So, he entered the ministry. Idi kwan kakabsat, hamping nga kastoy ti set up ti ministry da idi. Butbutos kas dela tapela idi. Ada diakono, natuturay kas jay. Rumang aymot dagiti members, na surusuro damot ka sang kabasit ti mangted. So, there were times nga alagat, awan ti paglabaan, idi ubing kami, agat talaga, kakaasin ni mama, talaga handwas ti panaglaba idi. Mano-mano. Oo, dita kat agas asmapay kas jay. So, inananusan da amin. Tatlaga kabsat, di rumang ay ti trabaho ti Apo, kat siyempre ti pastor, mabalin na nga sa grapon ti blessing, gumatang damot idi ti washing machine. O, gimatang washing machine. Kaputa, digiti members kakabsat, handaan mo, handa na awatan dito, mapandamutan, sarsaritaan ti pastor. Kaslang, nangalan na, ti inggatang nat washing machine. Kaslang, hana deserve di pastor, ti agkaroon ti washing machine. Di ba? Parang ano ba dapat? Ano bang tingin mo sa pastor? Dapat ba ang pastor yung naghihirap? Nga uri nakadakdakkel ta kapilyagat, nakabisikleta lang. Tapos ti barong nakakabsat, digiti kadaanan, nga ti kwelyo na, deadly weapon. Ti sapatos na, digiti nagkauna nga puraw. Dapat bakas jay ti pastor. Kat the Lord has blessed the church. Kat digiti nga members na sursuro da, iti usto, nga biyag iti blessed life, hanga deti worldly blessing, no di kat spiritual blessing, kinagasat kan blessing nga na spirituan. Dakas ka di nga di pastor, tatakat, out of gratitude. So di ko na he's worthy of double honor. Ti problema, di kiti nga members idi, handa na adal di dyan, na naisuro ka dakwada, iso nga sarsaritan. Di kwan, gimatang teman ti refon ma di batit, nga white Westinghouse, ang gumalipatan, dedi washing machine mga muna, Sharp, second hand pay. Dedi muna nga ref me, second hand pay kakabsat. Nakaringringgor, nakabutbutang ti, daka mo na napadasan yun kasta nga ref. Daka yung kapuke ti Pilipinas, hanyo siguro napadasan gimatang second hand na ref. Ngam gimatang kami, dedi, Sir Julian tinagan na ka, Pastor Julian, di dayan talawag, agtartarimaan ti ref, napanda Pastor John. Kaputa, siyempre, no anat pa kaanayan di kwarta, mamano deta rep ko na nagat inyawid na kabsat. Agat anya ka daring gurna ang kakabsat. Oo. Sirkan pa iti bao kada ipos. Nagasamot lang deta nga repon kakabsat. O, agar aramid ni mama iditi ice candy, kan ice na piya lang pagbayad kuryente. At nakakasgastar nga raw, daan. Unexpectar no daan nga rep, di enggat kastar na. Kasla talugan no daan, agmulumog gasolina. Nangarod kat daan. Dalawang karabukob na kakabsat. So, hindi ko nakagatang kam ti rep, White Westinghouse, apo, issue manan, sarsaritaan da. Amoy no ape nga dakakastang at churches kan member, kasi handa na awatan kakabsat. Noan niya iti dapat nga panang trato, dayjay adipon iti apo. Kat no adipon ti apo ko na ni apo Diyos, ikanyot double honor, digiti adipon ko ako na ti apo.
Padayawan nyo, raaman nyo, dagiti adipon ko, imbaong ko ida, insaad ko ida, raaman nyo ida. Deserve da, ti panagtrabaho da, kayat ko nga rewardan ida, ngam da kayot usarek nga mang reward kadakwada. Naawatan nyo? I want to bless my servants. I want to give a proper compensation to my servant. Ang maambot nga dete, agdisulatan nga, maibukbuk manipod langit, pak ko na nalatatasangom ita Monterong kakabsat no dikat. The Lord will use through the teaching, babaan ti panakayadal kada kayo. Tatta makita yun dito. How to properly regard and treat your pastor. On the other hand, kakabsat, makita mo't nga digitay Christians, kan members, nga amuda, nga i-regard iti adipon ti Apo, gaputa na surusuro da di Biblia, makitam ti biyag da kakabsat, nalagan. Aduman digiti problema kan dagansen ngam sabali jay ragsak, lagan jay puso da, gaputa amuda nga trataren dagiti adipon ti Apo. Makita mo't digiti Kristiyano, ngore da napinda sa pagubraan da, ada abilidad da, ngem handa na imbag, handa mo't usto nga panang tratar, handa mo't usto nga panangaywan, kadagiti adipon ti Apo kakabsat, handa na ragsak ti biyag da. Nabaling nga naragsak dati na inlubungan kakabsat ngam na dagsen iti panagbiagdan. So let me teach to you God's plan on how to treat your pastor. Nakita tayo 1 Timothy 5:17, kakabsat, nga kunana give him double honor. Okay? Now, anat ka nga sound dati double honor? Ti pagsasaritaan dito kakabsat, intay 1 Timothy chapter 5, agsubli tayo. Tapno makita yung kakabsat. Kunana jay, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Verse 18 is the context. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Tipakpakita natin nga double honor, proper compensation. So, ada di kita churches, kunakman ng kakabsat, nga handa nakita ti usto, nga panang compensate, buno panang ted iti usto nga honor iti adipon iti Apo. You know, adda DJ amok nga pastor iti bandana ti Visayas, amoy di anak na kakabsat, ngan nga ni handa pa'y kayat ti agaten ti funeral service ni Father da. Because they hated the church. So one of them attended the funeral service, idi agsao, inyibkas na kakabsat ti sakit tirik na ti church ko na, you know, my dad has given his life for the ministry. Oo. Nakabakbak ng kayo nga members ko na nagpintas ti kapilyata yon. You know? Ket halos awan time na kada kaming anak na kasi imbes nga the time na kada kami, dakay ti sangsangwen na. No agawid je balay na bannog, dakay latta ti pampanunutin na. So, we were deprived kunada digiti anak. Yeah. Ket imbaga da kakabsat ket nakanumnumo daydi adipon iti Apo nga natay. Why? Because the members were not taught at the resources da ngem handa na isuro kadakwada nga mapanunot da daydi need iti adipon iti Apo. So masapol nga datay nga members, as the Lord blesses our life, we must learn the idea that the Bible teaches that we need to take good care very well of His servants. Aywanan tayo, digiti adipon iti Apo. Daydi may isang pastor, kat natay kakabsat, adumot members na. Oh, kat this was years ago. Kat nasyan ni Pastor Abante ata in travel that Manila, daydi nga, naggapon sat Manila, iyawid dapiman. Daydi pastor, binalot dalatan kakabsat iti ikaman. Kat na maatim ni Pastor Abante nga pada na nga adipon ti Apo. Kat na binalot dalata ti ikamunang kakabsat, di bangkay na nga iyawin. So what he did, napan nag-hire iso na ti funeral nga parlor, pinailungon na nga naimbag kakabsat, tapno disentemot kat adipon ti Apo kakabsat. Haantay mo't nga rod nga kasla, digiti komunista nga persecuted ti pastor nga there is nothing good you can do about it kasi no agaramit kat naimbag, patayon da ka. We are not that kind of a country. We have all the means and the access to be able to exercise proper treatment kadagiti adipon iti Apo. Nakita yo? So nga, God's servant should be properly compensated. Double honor, that is what the Bible is saying here. Okay? Now, how to give double honor to the man of God?
Well, there are several things before I close. If there is an occasion in your home, alagad yakmat makaumay di kakabsat. Okay? Nagsayat ko man no makaumayak di dano, the birthday yo. But this, during your birthdays, dapat iti number one nga special guest mo, nagpaala ka, pastor. Oh, in my absence, Preacher Glenn, taisot umay mangi kararag. Oh, kan isot mangkaan, DJ dapat nga connect, ila eman naklatan. Doadakin ni Sister Bernadette, iso nga, dakdakkelan nyo tabito kayo, kat ila eman dakdakkel di bitukat. Okay? Not only birthday, but even morning. Ano ka na sound, dati morning, dagiti pa nagladingit, dagiti heartaches ta iti pa nagbiag. Okay? The first person to inform or to invite is none other than your pastor. So, ano deti kakabsat? Haan nga deti, anamot di gito. No, di ka ti ma-realize mo, adipon ti apo. Ti basis tayo dito eh. Adipon ti apo isuna. Isot in saad ti apo, isot in baon na. So, digiti issues ti biyag tayo, iya si taking kwa na ah. Ikamang taking kwa na kasi isungar ti adipon ti apo. Isunat mang pastor kada tayo. Watch for our soul. See, adut na makaawat dito ita kakabsat. So, they live so independent from the pastor. They're on their own. They have their own plan. They have their own things in life. You know, they don't consider the pastor. They never involve the pastor in all of this. Number two, the first person that should know your plans in life is the pastor. No, the planom, ipakaamom ti pastor. Idi umakar da Preacher Glenn, nagtawag kada kami. Well, immediately, not because we are his family, kabsat, but as pastor. Kat, idi ko na kanya kat, please pray for us. So we prayed, alagat at first, hang kuma-assess nga sigod, ngem idi kita kat, apo, anyakit di nga lakat ti balay, di tang kakabsat. Nakalakla una iti balay di ta Hawaiian. Talagang perme kakabsat, ayan. So we prayed, and so to God be the glory. Every step of the way, He was always informing me. Oh, maalamin to tayo tulbagan. Nagbayat di jay kapsat, nagragsak kami nga pastor. Nga di kita balay giyo, iramraman da kami. Oo, kasi da kami kat makipagkarkararang. Maalamin to tayo tulbeken to no kasting aldaw. Oh, nalpas mi di kita kastuyen. Inform your pastor. Di kita engagements mo. Plans, no, da planon. Oh, wedding, no, kasarkan. Amen. Engagement hanga dete. Wow, nagsina dagaya mo, di mi pinamon nga gayem. Di ba? Antindi no na. Okay? So, di kito'y kakabsat, amuyo, isot serbimi nga pastor, mangi-guide kada kayo kada kiti desisyon. Kat no pastor ko nam kada kami, kat di ka giyom uman, ano serbi na nga pastor nga rod ko nam kanyak? Kat ti pastor kat pagyumanan eh, mangiwanwan, mangidalan. Kat di ka mat agyuman, di ka mat paidalan. Ape nga, hamuhan na, hanak paspasturon nga rodo na. Kalati arig na no si kagat nanang, mama ko nam ka, di nakmat patpat yan. O, nawatan nyo di jay. Naubing, di nakapatpat yan. Mama ko nam kanyak, di nakmat patpat yan. Di naklaw-awagan, ti mama na, pipiyapay nga anti. Oh, so awagan nak ati mama no patyen nak no di nakawag no di nakpatpat yan. Anti ko nam latagan niya ako. Oh, agasa mo tita Grace no kuna ni EJ king agat Auntie Grace kuna naking ka paunay nga tanga baka irwar mo ti Armalite mo ya. Oh. See? But the point is you call me pastor but you do not regard me as one. So I am teaching you here how to regard the pastor. No pastor ko na. Hala nga title nga pastor. No di kat amom DJ panang regard mo king kuana. Oh, father kan lang ama ti pamati pastor eh, ama. Isot may isa nga number one nga pangipakaamuam ken pagpakararagam, pagpa-advisam. Your course in college. O anat kurso nga alam ti college. We don't know it all. We are still learning. Pero amom no makita ti Apo nga na-realize mo dito kat kunam, Lord, isuro na inakini pastor agpakararagat. DJ kakabsat. You know, hanga dete ko nati da dumagat pauna ni pastoran, amin lang aspeto ti biag dapat maamuan na, mapakialaman na. Isot serbimi kakabsat. We watch insad na kam ti Apo nga mang guard. Mang sipot, mangiwanwan ti biag. Personal life. Okay?
Oh, number 3, remember him on his birthday. Unay kat pa naka-timing na yating outline ng nakabsat ag birthday tinumuti biyang kada gito sumarsano nung lawas. Oo. Pero kita makakabsat, di kita'y amuda nga sagutan kang trataran iti adipon ti Apo, adaragsak da. Ngam di kita'y mailim, hana na imbag ti puso da iti pastor, agmusmusi, igtiliklikudan kakabsat. Amen? But if you are blessed by the preaching of the pastor, the leadership, your life has benefited, kat talagamot no asesam kakabsat, kat anak kong mga rutibiyag mo nga kas Kristiyano, no awan di kiti adipon na nga talaga, and they gave their life. Kunana diti Philippians 4, pakita kada kay diti nga bersikulo kakabsat. Okay? Oh, Philippians 4. Maawis kay ito amin to no birthday, kanya-kanyang baon. Okay? Philippians chapter 4. Kuna ni Apostol Pablo, verse 17. Kuna na, not because I desire a gift, saan nga gaputa tari gagayak ti sagot. Kuna na, ibagbagak detoy, is istoryak kada kay maipanggap di gitoy nga bambanag, han nga gaputa kayat kut masagutan. So isursurok kada kay detoy, haga gaputa kayat kut masagutan. Ngemtap no masursuro yo, no kasanut usto nga panang trato yo ti pastor. Oh, not because I desire a gift, but I desire fruit, dayjay. Tari gagayak iti bunga nga umado, maipaay kada kayo. Nga da kayo kat parang ayan ti Apo, gaputa amuyo nga aywanan dagiti adipon na. Kala di Old Testament, kita nyo man jay balo, jay widow woman, maudi ka no nga bread nga kanandan, duwada ka dete anak na, kat kuna ni Prophet Elijah, gaputa adipon ti Apo kuna na, ingkad jay sarepat, binilin ko di jay balo, ta isuntot mang pakanking ka. Oh, so, deti adipon ti Apo, nagtulnog. Ngam jay balo, masapol mo't nagtulnog ti Apo, right? Kasi, no nga nagtulnog jay balo, kat kunana, maudi nga ka nami deto yan. Makipangpangan ka lang. Talaga, baptist ka nga talaga. No, kunana kini Elijah kakabsat. Agat hana napadasan, di jay milagro nga insagana ti Apo para kingkuana. So, dito nga pa nangisuro ti Apo kada kayo, God is commanding you. God is instructing you to take good care of His servant. Just like how the widow did to Elijah. So, inlutuan na, idikwan inserve na, siyempre, Jeubing, agad madanagan ng kakabsat at awang kananda, at pastor nga rod, napigsa nga mangan. Inibos na amin kakabsat, anang nga rod, kat talaga finisher. Ti pastor hamot lang starter finisher pa amen. Talaga nga, minanso na, Brother Erwin. Kat awanan ako na Jeubing, ngam kitam ti panagtignay ti Apo kakabsat. Anat napasamak, handa na ibusan, aging gangadida na tay, DJ pagbagasan da, nakaskas dao ti panang provide iti Apo. So, if you know how to take good care of His servant, as you obey His command, God will also take good care of you. So nga, dito kakabsat, handa kay pilipilitan, no, diyo kayat, hanlat ta. Adalat ta mabaling nga, usaran ti Apo nga sa bali. Ngam di mo nga rod kayat nga sikat usaran ti Apo, kat sikat ti bendisyonan iti Apo. Babaling ko mati umasidag ka, digiti politiko ka. Ako nakat, di Apo, bisa sponsora man ta sapatos ko. Apo una yung nagbain ng kakabsat. Apo Mayor, sponsora man, dito barong ko. Oh. Apo Gobernador, sponsora man, dito pantalong ko. Oh, Apo Konsehal, sponsora man, dito makuin unag adi sa agpris kat kunak, agyaman nakadigiti po politiko, kunak garod kakabsat. Hanga kasta ti design ti Apo nga, Apo ni Pastor talaga nga advertisement ti amin na politiko, di arwat na. Di pantalon na ni Mayor, di barong na ni Bise, di t-shirt na ni Konsehal, di sapatos na ni Gobernador. Ano yan, mga kapatid? Uniteam? Pambira, ano? Oh, kaya't yung kasta di pastor, puro sponsored by politicians kakabsat. Oh, ay katnuhan nyo talaga, aramiden, talaga nga, usaran ti Apo, di kita politiko. Kung nangarod ni, kunanan ni Spurgeon, kat, no dati nga believers, kat di tayo ag-praise ti Apo, kat di kita bato, tagpukaw kunanan. But God will always use ways to provide for the need of the pastor. But the politicians are not God's ways.
Da kayo kakabsat at nakalawlawag ta kunana ta Biblia, da kay ti minulaan na, da kay ti kinaskasabaan na, da kay ti nagsagrap, day jay favor ti Apo nga pa nakausar, jay panangar-aramat ti Apo king kuana, da kay ti mabiblesan. So nga da kayo mo ti usaran iti Apo. Da kayo ti kayo tablesan iti Apo. Amen ba? Oh, remember on his birthday. Anyo nga tamot malipatan ng kakabsat, tuno umay nga eleksyon. Amen? Kabigatan na birthday. May 9 ti eleksyon. Tama ba ako? May 9? Into no umay nga eleksyon. Kabigatan na birthday. Kakabsat. May 10. O, 37 kunton. Katno bilbilang kakabsat. 15 years old ag idi nagsurrenderak, 22 years akton ngagpaspastor. Kat dito imot bakara, 2007 idi, manong taon? 15, 16 years akto mutan. 16 years ag gahim dito bakaran. Wow, 16 years akon nga pastor dito bakara kakabsat. Okay? Not only on his birthday, but even every day. Not necessarily nga birthday. Ala, praise the Lord. At dadadigiti kakabsat nga, agisent no ko dete, gift ko. Pero may amaze kami kakabsat. Kami mas baalan itiragsak mi nga mangidaydayaw ti Apo, not just because we are receiving the blessing. Ngem DJ, anyan ta, digiti kakabsat, nakasurusuro-dan. Kaysa dete, anatragsak mong nga pastor kakabsat, birthday pa'y, sagutan dagat sa bali, agbalin pa'y nga isyo. Anatragsak mo nga mang receive, gift. Kala DJ kwa, DJ na panami, di Amerika, idi, kakabsat, adamay sa pastor nga na panami. Katata, di kiti men, rinigalwan da di pastor ti lugan. Oh. Di ko ang kakabsat, sumaro nung alawas. Sumaro nung alawas, kung nakadagam dito nga pastor, samahan nyo ako ha. Mimitingin ko yung mga men namin. Miniting na nagigit men. Apay kakabsat nga miniting na, wunta di giti asawa da, agsari-sarita da maipanggap di sagot da di pastor. Di giti misis. Adda masarsarita da. Kunana, ibalik ko na yung binigay niyong gift. Ang sakit na akong ng kakabsat. Ako naragsak na nga nangawatan. Ibalik ko na yung binigay niyong gift. Nakarinig ako, ganitong sabi ng mga misis ninyo. Ano pa ang joy ko na sumakay yan? Gift kayo. Tapos ganun din pala ako na. Insubli na kakabsat. Ngamdigidimen ko na, hindi, pastor, pasensya na, kami nang bahala dyan, ganito, ganyan. Nakita yun? Oh. So, anya tragsak mo nga pastor ngam no kada kami at a given time han nga birthday ngam the blessing. Kuna may Apo agyaman kami nakasursuron dagiti kakabsat. Ket ammumi nga digitoy nga nasursuro dahan na adayo ti blessing kadakwada. Amen. Oh, digiti agisend no kati kas pastor, I am sending this love gift to you. Dakay kini Pastor June, sendan dakay ti gift you kini Pastor June. Apo, nagragsak kami nga umawat. Ngam ti dakkel nga ragsak mi kas pastor, nakasursuro kayon kakabsat. Ket deta nga pa nakasursuro yo, dita na kay nga adadda nga parang ayon ken bendisyonan iti Apo. Amen. Oh, na minsan ni gumatangak sapatos pastor, anak kayat mo. Paunay kan kakabsat. Gumatang sapatos na lagip na ngay gatangan di pastor ti sapatos. Okay? So, not just on his birthday. When you introduce your pastor to some big shot, hamo kung kuna nga, pastor, dito iti mayor mi. Sino ko mama? Dito nga mayor kakabsat kat, mayor uray, kanayo na maladaw. Mayor uray. Dapat ti kunam, mayor, meet our pastor. Dito iti pastor ni. You should be proud of your pastor. Nang nangruna kakabsat, hamot siguro nga kasla anat na ganan, chitae, dito lang nga tayo, amen. Damot siguro presentable nga lang tayo nga mabalin tayo nga i-present kadagiti sinuman nga kabarkada mo no sinuman na tao. Kat kunam, that's our pastor. Si, pastor yun, di agpipreach yan ta Facebook. Yeah, that's our pastor. O, di ba? Kalaitat tayo kakabsat. O, digiti kakadwag agad, permi ajerik na adamot nga, di pastor dagat taktak der, makapture na ti audience, permi pa nagdingag dagat sino, dadigit ang tao kakabsat, opisyales, ken empleyado ti munisipyo, nagmayat pa nagdingag da. So, all of this, to God be the glory. Okay? So, ituloy tayo ito naman minsan kakabsat. Amen? No, dadadigiti mang criticize, at damanggag mo nga rumor against your pastor kunam na isuro hana na imbag deta brad. Istapon di jayan, rebuke him. Hana kasta ti sursurot Biblia brad. That's not what the Bible taught us. Okay? So, kararag tayo kabsat. Thank you, Lord. Nagmayat, digiti Apo nga adal. Kat Apo Diyos,
may samanan nga aspeto nga paggroan iti pamati mi Apo. Thank you for the church in Hawaii. Marik nami ti ayat da. Marik nami iti kinaanep da, number 1, iti pamati. Kan marik nami ti ayat da kada kami at adipan mo Apo. How blessed we are. And Lord, I pray that you continue to bless their lives. Digiti trabaho da, pagbaligim, parang ayem. Itag-ay mo Apo ida, tinangat nga to pa yung posisyon. Kaya't makipagragsak kam ka, digiti baligi, digiti nga kakabsat Apo. Tulungam digiti ang anak, pampamilya. Bless our leadership in Hawaii, in my absence, ni Preacher Glenn and family. Help them, Lord. In Christ's name we pray. Amen.